Kif zvela news jumejn ilu l-gvern thabbar rohs fil-prezzijiet tal-fuel u tal-gas meta mqabbel max-xahar li għadda. Malta qalet li b'effett minn nhar it-tlieta l-petrol se jinbih b'€44 kull litru, prezz li xorta jibqa' 5 ċenteżmi oghla mill-Lulju tas-sena li għaddiet. Id-diesel se jkun jiswa €38 kull litru, 6 ċenteżmi oghla minn sena ilu. Fl-istess jum il-liquid gas ħabbret rohs fil-prezz taċ-ċilindri tal-gass. Anke hawn minkejja rohs fuq ix-xahar li għadda, il-prezz ta' kull ċilindru gass huwa oghla minn kemm kien sena ilu. Il-liquid gas qalet li l-prezz ta' ċilindru gass tal-10 kilo se jibda jinbih €15.40, kważi €1.50 oghla minn sena ilu. Iċ-ċilindru ta' 12 kilo li ntuża l-iktar mill-familji se jkun jiswa €18.50, kważi €2 oghla minn sena ilu. Iċ-ċilindru ta' 15 kilo se jinbih għal €23.10, kważi €3 aktar minn sena ilu. Fl-istqarrija tal-liquid gas imkien ma semma kemm se jiġi jiswa ċilindru ta' 25 kilo li ntuża l-aktar fis-settur tal-industrija u s-settur turistiku, b'mod partikolari fil-lukandi u r-ristoranti.